Abusia enenso ya sen atena sibi mo nyina kwa aba ha attention TV de na ekoso ebre na aso ina de na ekoso nso de munim se asemo a twaguo wo mayi mu ene amanone ena ya de ba ebedan mu Natis Cosmetics and Boutique Adaroma wo mo wo Ablekuma Agape Tarazo ukopie mo ho a entade enku perfumes bibibia ye de siesie ye ho de wo mo akache ena ubenya bia edamusronku ntifre wo mo ewo 0242 631620 bronya wo mo sebra wo maso ye na bepe eniama papa na efa ye ho Queen Varsity Foundation wo kwa akoya adoye nti bibibia wo a wo pese wo de so na sene no de koye adoye no wo gise mobile money mpa wo beje na wada na se frɛ no ewo 0548 302 985 frɛ Queen Varsity sesia na mo entwetwe enkomo media ene Rahel Obapa na ene yansem no bim concert so ene niema bi a aba abeka ho ene ye de ba abesom mo metwa me ho sima me ba ye bebo e de ra ensem Meda se ochan me ema mitwa me hwe bae na meka wo se Attention TV YouTube o share na wa subscribe e de amaye sound na Facebook Attention TV GH ko follow yen na e like page na yenko yenim sa won de me patche no na ye sha nsam na se de na ye sha se e free Abrantia Livingstone Setekle Stone Boy and your friend on na Beam Nation president na ni Beam concert afibia no wode hihye so na afin so wode ahihye so ewo Accra International Conference Center Grand Arena ho enadwuma die no so na woto ne nsa de friend ni nuanom anyomtofo bebre wa Ghana ha ene afi amanfo fro so Jamaica fo nyina ebepie mu ha bi empanifo bi nso na ni gye wo mo to nsa frɛ wo mo esan to nsa e de frɛ Gifty Osei Empress Gifty ana Mrs Adoye a wono gospel musician nso e mani kopie mu bi e wo honom sa na yankwane yankɔhwɛ Stone Boy ebra wo free ni fie ebedu Grand Arena ho a wo si fom ene performances ni bia so e wo dwumadie no ase Abusia enti Stone Boy ni Beam concert awode ehihye so no ne arrival any stage performances ni bi na afenso akukudama woto ne nsa e de frɛ wo mo no ehu video na ye kwohwe ye no na Beanie Man
enso Jamaican dancehall artist kese pa a chese wagentre ha pa ye said ye Stone Boy so dancehall artist kese o Ghana ha waje award Ghana mamu ha any international no na ehu behia se ni nua no nti wotonsa de frɛ no krachi yi ebaye a chese wode nanim onyama ne nkran hanum se de wo makokɔ interviews bebre na ama wo manfo ahu se no kranie Stone Boy wase a woyo wotonsa de frɛ Biniman ampanso Biniman aba na we na Biniman ebegina stage so na wo perform a abaya so no bi a chese wono ye dancer begina nanim na ahwefo sabi manimu madaroma wo hwa atopa Biniman ene abaya no ebu ewo stage so na Ghana fo ebisa se enti dia krachi ye se ya Ghana ni nwumtuni pa na ekogina stage ye de oye ya anka Ghana fo betwetwe ne sere ne abasa ye pa na so we de aya se wo ye Jamaican artist a chese ato nsa be frɛ no aba Ghana hanum sei enti no de wo ye no enkoyie na so ebesi ne se make say no enkofo akoma no atomu ewo ho ne anka social media social commentators a wo mo be comment afa ho akansem bone e de afa ho se Ghana ni na yes ade na na so we no ka be se wakọ Jamaica ni nti no enhwehwani mu ya ye enkofo bi no a wo mo akoma no atomu ye kwahwa sa video no embra GT Bank so sika krabia kese no ewo Ghana mamu ha na wo so de wo concert ehhehye so GT Bank concert na concert na se no security personnel si bia wo kopie mu ewo ho bi nim de ba ye nam so ama se atwade pupo a wo mo ebo ne pata mo ba bia empata na mafo si anokwafo jama mono no entwidie bi ya bamfisa didija wo hoi ade a ye pa jama obi amom kakra na ni che ni mu no basa kakra ya bamu no na nam so ama wo mo kontokwa ya nana mumi akohwe sa video no embra awusia na brema ma kwan ama ensema me de bedan mo seden na ekoso ni nyina me de aba na wieye na me ka wo se Natis Cosmetics and Boutique Adaroma ene bo machi do mo machi kwan ewo Ablekuma Agape Tarazo kode ko pie mo ho na kope enku papa fashion widie nani ekope atade papa nso ehye kope perfume papa etutu bi gu ho ate na won so oye person Queen Varsity Foundation bronye wo koya ye de enti bibia wo apeso de beso na sene no no so wo so wo beje na wada wase na Nyankopon ahwe so e de sharp Attention TV YouTube subscribe ema yen na share sa enso na Attention TV GH Facebook page follow ye na like na ja comment e wo ho ema yen me ka wo se bronya bosume enwumu an ye we bronya no akaka krabi na yedi a ne saka na kuma bi enti ya na wa ya hwe yie wana mo tuo mu media ene Rahel Obapa ye ma mu nyina afisha